trkačice i trkači, ja sam Domagoj Trkić, rekreativac iz Zagreba. Danas, nakon dvomjesečne stanke, imam najduži trening, koji 12 km, a od kad sam se vratio trčanju prije kojih 10 dana, nijedan mi trening nije bio duži od 6,5 km, tako da današnji od 12 mi je pravo muka, ali i zadovoljstvo. Snimam sad ovaj video da vam pokažem samo, ako se vidi, nije neka baš kamera, za mene je velika nizbrdica, ali naravno i meni je bila uzbrdica, pošto dolazim od dola prema gore. I htio sam samo reći da nije sramota hodat kad imamo neki trening, kad se vraćamo nakon neke duže ozljede ili pauze, i nije sramota hodat ako imamo neki lagani trening i želimo da bude lagani, da nam puls ne ode previsoko, jednostavno neku uzbrdicu prehodat. Nemojte se sramiti, nemojte biti toliko jadni da mislite, a šta će moj kolega trkač ili trkačica misliti kad vidi da sam neki kilometar prošao tempom 8.0 na Stravi. Nije to trenutak slabosti, nego to je pametan trenutak. Jednostavno kad imamo neki lagani trening i ako nismo u nekoj formi, jednostavno bolje neke dijelove prehodat kako nam puls ne bi otišao previsoko i da bi imali snage odraditi trening do kraja. Jer evo, meni znači nijedan trening nije bio duži od 6,5 km zadnjih 10 dana nakon dvomjesečne stanke, a sad radim 12. I sada sam odradio ovu uzbrdicu iza, mislim da bi mi puls otišao na 170, 180 i strpio bi se, a i ne znam da li bi imao snage 6 km još sad trčat do cilja, a nemam ni vodu u sebe, a vani je divan dan, 15-16 stupnjeva, tako da bi sigurno zakuhao. Treba biti uvijek pametan na stazi i uskladiti se prema uvjetima kakvim vani vladaju, a i prema našim godinama i našoj trenutnoj kondiciji, naravno, koju imamo. Eto, danas od mene toliko kratko, uvijek iskreno na ovom mom YouTube kanalu. Sve vas lijepo pozdravljam, čuvajte sebe, čuvajte svoje najdraže, čuvajte se ozljede, jer samo je zdrav trkač dobar trkač. Ljudi, sve vas lijepo pozdravljam, bok!